en teden pred fajtom so nam hoteli postavljati ultimate, da če jim ne damo, ne vem, 50 jurjev, da ne bojo pač prikazali se. Fajterji, določeni. Mislim, določeni. Anže in Heidi sta hotela pač izkoristiti priložnost, da se upogumta in seveda glede na to, da kot organizator gledam, potem je to ful velik problem, zato ker če jaz prodajam, da pride Siddharta na koncert, moram pa to vse skupaj spremeniti, pa bo prišel, ne vem, en drug band, kateri noben ga ne pozna, to pol folk, kateri je kupil to karto, se moramo nekako pravičati, kar bi bil pač full refund in potem gre to vse skupaj pač v maloro. Ćao, evo, dosta vas mi je pisalo o čemu se ide Heidi, ko šta. Evo, znači, kao što vidite, dala sam video da vidite ko šta priča. Šta je pričao, jer gluposti priča, a toliko je glup. Sve što je pričao, sve što je pisao, Heidi je to screenshotala. I jedino mi je krivo što mi se onaj telefon pokvario i što vam ne mogu pokazati sve što su pričali. Ali dosta ovoga što su oni pisali i kako smo bili dogovoreni i nisu se držali sa tim. I oni su mislili, oni se ne drže, Heidi pa Anže će da se drže, znaš ono, maja glupi su. E pa ne, pokazat ću vam istinu, jer istina... Ova ekipa, evo, zdaj vam bom pokazala, kako se je to začelo, no, poglejte si naslednje storije. Evo, tukaj v tej skupini smo se zmenili, kako bomo, a ne, vse, karkoli smo imeli, kakšno vprašanja ali pa neki, smo tukaj imeli. No, evo, tako. No, prišlo je do kart. Zdaj boste videli, z Urošom smo se pogovarjali, jaz, Anže, Laura. Pero tega ni vedel. Uroš je rekel takrat, vsi boste dobili 50 kart. Vsi boste dobili po 50 kart, kar ne boste plačeni. Zaradi tega. In Pero tega res ni vedel. Pero je pa napisal, boste videli nadaljevanje, da bomo dobili samo 4. Še to vam moramo meniti. Pero nam je rekel, da se med sabo ne smemo slišati, a mi smo se v bistvu vsi med sabo slišali. Nismo bili skregani, to je bilo vse tako, kako lažna drama, evo, zdaj vam bom iskreno povedala, lažna drama vse je bilo to, da smo se kregali, ne vem ti kaj. No, zdaj bom pa javno pokazala, kaj je vse bilo točno. No, zdaj se pa začenja drama od tukaj naprej, ker je napisal Pero, da vsi mi dobimo samo 4 karte. Tukaj je začela drama, boste videli. To zdaj modro, ki je napisal, Anže je napisal. No, še enkrat da povem, Pero tu ni nič rekel, ta Uroš Čeglaj, najbolj pameten tip, res, najbolj pameten. Ni nič omenil mu, res. In vsi smo napadali Perota, ker ni bilo zmenjeno tako. Zdaj te storije se boste prebrali, kaj je napisal Anže, pol Laura, pol Pero. No, Pero tukaj naredil največjo napako, kaj je hotel vse sponzorsko. Trenerje sponzorsko, karkoli vse sponzorsko. Jaz sem prvo bila pri enemu trenerju, pa nismo se neki razumeli, pa to šla sem najboljšemu trenerju, res imela sem najboljšega trenerja Uroša, res. Trudil se je zame, skozi vzel čas,
In meni bi bilo sramota, če jaz njega ne bi plačala. Zaradi česa? Zaradi tega njegov čas, njegov trud, pač on mene, ki trenira, on tudi ima svoje položnice, ima vse, zakaj jaz njemu ne bi plačala, veš. No, ok, frka je bila okoli kart in pol smo se zmenili, da bomo dobili karte, ne vem, malo manj, eni bojo dobili 10, eni bojo dobili 15, eni 20, vsi različno. No, tukaj je Pero naredil tako napako, ki je vsakmu govoril drugače. Vsakmu je govoril drugače. In tukaj je prišlo spet do te zmede. Zakaj? No, evo, druga napaka od Perota je pa bila, je rekel, prodajte karte, pa od kart boste imeli 10 evrov. In tukaj je začela še večja panika. Pa kaj si on misli, da smo klošari, za 10 evrov se bomo prodali, ali kva on hoče, da mi prodajamo karte. No, tukaj spet drama je bila, velika drama. Bom še to pokazala. No, evo, tretja drama pa je bila ta. Z Lauro sem se slišala skoraj vsak dan. Nismo bile skregane, nič, a ne, realno. In Laura je, nekaj smo se pogovarjali in Laura je rekla, da bo pisala Perotu, da bo ona iskala od Perota 5 ali 10 evrov, kao zame pa za njo, a ne, če ne bo skenslala fajt, tudi ona. No, tudi to vam bom pokazala. Lejte, še to vam bom pokazala. In jaz sem rekla, ne da se mi več, nimam živce, nimam več motivacij, da bi karkoli se šla. In jaz sem rekla, jaz bom skenslala ta fajt, ne rabam nobenega keša, ne rabam nič. In tako se je končala ta zgodba. In ja, za konc, Laura je pisala Perotu SMS, ali da ji plača, ali pa bo propadel event. Uroš pa je vse to vedel in zdaj pa kao, da smo jaz pa že iskali denar. Ne, ni res. Laura je pisala Perotu, pa tudi Pero lahko potrdi, da jaz njemu nikoli nisem rekla za keš, niti Anže mu ni rekel za keš. No evo, tudi ko prosila bom Perota, da naredi en event, da smo vsi skupaj in da povemo resnico, kako pa kaj je bilo res. No, Pero, dajmo naredimo to, ker vem, da lahko to narediš in čau. Evo, drama se kar še vedno nadaljuje. Ta Uroš Čeglaj govori, kao da smo mi nekaj začeli. Do včeraj smo mi bili tih. Nismo nič hoteli govoriti, vse naj si, kar hočejo, ne govorijo, pač, sem rekla. Sam, ko sem videla, dosti laži, da se govori, nam pustila, da se folk laže, a ne, da sam njihovo stran slišijo. Sem rekla, boste tudi moja stran slišali. Zaradi tega, oni so rekli na začetku, če se spomnite, da bo fajt dobrodelan, a ne? Tudi ostali ste mi pisali, hajdi, zakaj ste iskali ovo, ono, ne vem ti kaj, če je fajt dobrodelan. No, včeraj smo zvedeli eno novo novico, a ne? Grega Čeglaj se je zmenil s Perotom, da bo imel neki procente od kart, a ne? Kaj smo pa mi ostali? Kaj, vsi se bomo šli tebi za kar. In ja, včeraj čovek sam sebe, sam hval. Nič koristnega ni povedal. On je to, on je menedžer, on je daddy, on je ovo, ne vem ti kaj vse. Pa kva boli folka kurac, kva si ti, pač realno. No, oprostite, ko sem rekla grde besede. Sam, kva folka boli, kva si ti. Ti si neki menedžer, ne vem ti kaj vse. Zakaj nisi mogel dobiti keša, zaradi tega, kao neki, ok, iz Amerike, kva je sem, ne more dobiti keš, mislim, iz Slovenije ne more dobiti keš, zaradi tega, drugač bi hotel ti tu, da si plača, ne bi delal za ston. Ene stvari, pač realno. To smo zdaj izvedeli od tebe. Drugo, noben od tebe ni iskal. Niti od Markota ni iskal keša, niti od tebe, niti od Perota, od nobenega nismo iskali. Drugač, nič ne govoriš, kaj je Laura rekla. Kaj je Laura rekla, pa nič, tih si, a ne?
Evo še tu, še en dokaz, da je Uroš na zadnje pisal, dej prosim te, jav se, kaj je rekel, da smo mi prosili Perota, da nas da nazaj na VBO Fight, da se gremo tepst. To ni res. Evo, zdaj vam bom dala, da pogledate si. Evo, dala vam še en dokaz, da jaz nikoli nisem Markotu, niti Anže pisali za cash. Če smo se karkoli pisali, smo se samo to malenkosti pisali in to je to. A Uroška laže, da smo mi iskali od Markota cash, to je največja laž. Evo, da odgovorim še na to vprašanje, če sem vedela, da nam dobilo nič denarja. Ja, ko smo bili, v bistvu, ko smo se slišali s Perotom, nam je Pero rekel, če vas moram nekaj plačati, a kamoli koliko moram pol Grega Čeglaja plačati. No, in zdaj, cel čas so oni skrivali od nas, da Grega Čeglaj pa Pero, da so se slišali, da so se zmenili, da bo Grega Čeglaj dobil procentov od kart. No, to smo šele zdaj zvedeli.